zigcwele ubukhosi, zibingele ukuzalwa komsindisi wezizwe, zidumisa ziyabonga, zibonga oyingcwele. Udumo kuNkulunkulu phezulu ezulwini, nokuthula emhlabeni, nenkonzo ibe ngcwele. Ngokuba senizalelwe inkosi yobukhosi, umsindisi nomkhululi, omingunaphakade. Phuthumani ke balusi, niye eBhethlehema, uzalelwe estalini ekanye nezinkomo. Shiyani imihlambi yenu, nibike indaba enkulu ngokuzalwa kukaKristu, umsindisi womhlaba. Phakamani nazizazi, nansakanyezi yakhe, yonihola landelani, yofika lapha ekhona. Manimkhonzeni mbikele, ngegolide nenhlaka, nangemure nangamakha, nezipho zonke zenu. Yehla moya oyingcwele, elekezela thina, size sibonane nawe, oyinkosi yezizwe. Siyambonga umoya, ngenhliziyo emhlophe, siyakwaba phambi kwakhe, siguqa ngamadolo. 148 elokhuzaneni kuTestamente elindala kwase kukhulunywa ngaye uJesu engakafiki, kuseseyiminyaka ezawuphela, kodwa nje izulu nomhlaba makudumise uJehova. Haleluya, dumisani uJehova ezulwini, nimdumise kweliphezulu, dumiseni nina zingilosi zakhe zonke, nimdumise nina mabandla akhe onke, mdumiseni nina langa nenyanga, nimdumise nina zinkanyezi zonke ezikhanyayo. Zidumisa ukuzalwa kukaJesu, zidumisa uJehova, zidunyiswe ezulwini, adunyiswe ezulwini kweliphezulu, nimdumise nani zingilosi zakhe zonke, nimdumise nina mabandla akhe onke. Angakazalwa kodwa kwasekumenyezelwa yena ukuzalwa kwenkosi uJesu. Njengoba kutsho kudunyiswe uJehova ezulwini, nimdumise kweliphezulu, kwase kudunyiswa ngoJesu Kristu. Ingakho kwehla uquqaba lwezingilosi zivela phezulu ezulwini zicula zidumisa uJesu Kristu angakazalwa. Kusazophela iminyakanyaka angakazalwa, kodwa bebethatha nje ukuthi kuyakhulunywa nje, kodwa abaziyo nababhali njengoba besho bathi incwadi enkulu kwa-Israyeli eyayifundwa njalo kwakuyi incwadi kaIsaya, ngoba naye iprofeta ikhuluma indaba kaJesu
abantu bonke bengakayikhulumi, kodwa izibonakaliso noMose izinto ayezenza zazibonakalisa yona indodana kaNkulunkulu, njengoba aphakamisa nenyoka ehlane ukuthi bonke ababheka kuye bazasindiswa, ngoba uJesu wabethelwa vela ehlane le ngaphandle komuzi njengesoni esikhulu. So kuphetheka zonke lezo zinto lezo ezazikhona kwasendulo ezazizawenzakala ngaye. Ngakho wathi simdumise izingilosi zakhe zonke, nimdumise nina mabandla akhe onke. Njengoba sisemhlabeni singamabandla kaNkulunkulu, sibizwa ngengohlukana, kodwa nje singamabandla adumisa uNkulunkulu. Liyalevela lapho ukuthi nelanga nenyanga nimdumise, ninazinkanyezi zonke ezikhanyayo. Zonke lezi zinto lezi zidumisa uNkulunkulu, zidumisa umsindiso uJesu Kristu. So lokho wasendulo kuze kube namhlanje siloko simdumisa uJesu Kristu, siloko sicula sibikezela ukuzalwa kwakhe. Noma izinto seziguquka zingasafani njengasemhleni, ngoba nala kuPotchefstroom Road nje kwakuhlotshiswa le phezulu izinto ezibonisa ukuthi ngoChristmas edorobheni ey'tradini zakhona kucula abo-Silence Night, Holy Night, ukuculela lo mntwana lo owazala i-birthday yakhe ukuthi yiyo masukuDisemba sikhumbula yona. Angazi ukuthi kwenzeka kanjani ngoba umhlaba wonke cishe athi uDisemba ucelebrate indaba kaJesu, yokuzalwa kaJesu. I'm sure bayi-few abangayicelebrate indaba kaJesu Kristu, kodwa nje uQaba namabandla onke asemhlabeni ayacelebrate, adumisa ukuzalwa kweNkosi uJesu Kristu. Angakaqali ukuhlupheka, kodwa ukuhlupheka kwabonakala ukuthi nje angatholi indawo e-right yokuthi azalele kuyo. Wazalela esitadini sey'nkomo, zonke iy'nkomo izilwane zamkhothamela elapha lapho zidlela khona. Wakhanya elapho kuleyo ndawo, zadumisa ingelosi, zadumisa lezi nabelusi babefika lapho beza bamdumisa bephethe wonke amakha abonakalisa ukuthi inkosi, legolide, imure, inhlaka, amafutha, konke babemkhunga ngako umntwana, ukumbonisa ukuthi lo omunye umntwana akafani nabantwana bonke. Amen. Amen. Sizocula uLukhuzana, sibile evesi lokuqala. Ivesi lokuqala lesi-2. Lalela likhwaye lihle Livuma emkhathini, likhwaya lezingelosi, ziculela ubukhosi, zibingelele uzalwa komsindisi wezizwe, zidumisa ziyabonga, zibonga oyingcwele. Udumo kuNkulunkulu phezulu ezulwini, nokuthula emhlabeni, nenkonzo ibengcwele. Ngokuba senizalelwe inkosi yobukhosi, umsindisi nomkhululi, omningu napha